Yuyankichu manachu kay vía expresa nisqa Limapi iman pasara kay balacera askata policíakuna kay suwakunawan disparanaykunku ninchik chaypin iman pasasqa wawqi kay Coronel Montúfar kunan p'unchay Dina Boluarte nin allinmi llank'asqayki yaw runa allintan imaymanata ruwarunki nispa. Le ha entregado un reconocimiento al coronel Montúfar por sus buenas acciones aquí en la vía expresa por la balacera donde han caído dos delincuentes. Wauji panay manuaj michenata chugay presidente gobierno umalejkuna ruwananku icha imatan ruwankuma mana kaina wañuykuna kananpaq imataya ruwankuma chaymi wawqi panaykuna puncha Dina Boluarte allinta payta hawarishan kay llank'asqamanta ichaqa khaynaniraq llank'aykunamanta khaynaniraq imaymana ruwaykunamanta payqa kashan hukllachayki allin ruwaq wakin punchakunaqa rikunchik lluytaqa policíakunataqa mana allin ñankunapi wakinqa kay organización criminal nisqata punitaq wakinqa armasqaku hinaspa chaypi llankapakunku ichaqa allin willakuykunapas kanmi qankunapaq wawqiy panay tupakunanchiskama